kentai nama ba ngai kesap kepong ke batidon. Lalu ini aktor baru belah simbetang ngai kedon kesap ke bajanai ke bau belai lai ke pang ini. Tara haak yang asai ke kulma ke tim tara haak ini asai ke kulma ke tim. Ngai sama ngai kesap ke bakinan kampung. Tadi kamram jungi kinom nikmat pengin kersan. Penginai mensim. Ada dai hai noi bentaru. Tak kadang iwan hari ini ban kitbok ketbian. Ya baru lalu babidang di actress lalu di nong simpeta ke film tam iba section kebalang tip benta by Dewi inong producer juga film lightly gibala dat muskaru kani ketika balai ngalong bio shop kan tip by iba section di Dewi producer memang biji kendu nak kapor di kongsen di kongan training dok bila keluar bulan senan aku beli iru di batitus kan ibadai XCM akan mau kapor ba kita visi ngala ju pensou akan yang dorban tau an jungi district council ba di jing jong ki nong sna film bat ki nong aklim ki mas bat nilayo kakulan to kapor ban min sayo kasnama la jong tambah ka jing kolom bangim ajo ka jaka dai kermen bang ni sakmat lai plela lendi bonyo no jala ka jong kasnama hon ban ikan pang tang ni kejul kasih ki jongi kunjuru ya i commander badan tentang ni bahkan sing kemudian sibun datang ke jengket bok yang minggu ayu play bangunan kentiu ya pi barok badan akan dikelain batu kentiu yang ini kita kentiu jungi dan kemudian sibun ya di bas section di belong way di nong sandor yang jadi ke film matsumi ba kinu ban kring ni kipat ba tinggal nong keren sibun di ketin na kublai na kong kini kini nong yalang juga jelas jungi di Dr. Amparilingo ebedi minister juga sorkar celah kacungi iba titos ibalong XCM ba Fantin ibalong MDC ba Commander Sanplian belum bulan ba patporo kibadon lang hagini ke Lempung nang banta bantundon buram ban ya kemenlang ni gani kesgi kaba philapas sobhai isi ketin nagaliang najonga sku aban om bakadi ke film kalong gajing kersutia ya gajat dari ujung gajat dari gosi gajong balai negeren gajing kersutia kalong ba kapenslur yaki khun samla hapadang gajing kerdukam hapadang ki babon ki jikulan dari gadi kapli yaki priu ki badan sap ki samla ban pedi laga sap ke phong ke bau bleu ai kumno ban pendon kam hokeda tata gadi ga blessing bat gadi gajing kerku ya gajat dari ujung bat kala nang kiu haki babon ki benta kalong ba gajat berikusi jogi ki samla ki ble ranchu bandi syakman dengan kentu ya ki nongyalang gejala jogi di Dr. Ampari di belong minister jogi khamtam in kersan di belong ku minongyalang jogi la galong haganu kudu ku benta nang bagi di kun samlaro ki long gajing sngan habadom ki nongyalang ki baku mabinan iba kersan nadien ya gajing ya gajogi di sikipin sa bangan som di nagal yang jongar kum gajing ya don benta lem mo ban ya ai ke jingkersan wasuwe dengan no senyang 10,000 naga benta kini ke film taka tadi